There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it, no, it's my heart, your shit out of your love. Don't make it. I pozdrav ljudi, danas će da bude mali, neće bude kratak klip, ovo je o nešto o youtuberima. Znači, neki youtuberi se lažno predstavljaju da bi oni imali više subscribera ili ih iskoriste, a nemaju ni jedan svoj video, ih iskoriste da bude popularan. A to ne vjerujem šta ljudi rade, ali sad to počinje malo da me nervira, ali nemam pojma zašto to rade. Nemam pojma. Znači, to me najviše nervira. Znači, ne možeš normalno ništa raditi. Znači, ne mogu normalno, kao što sada moj kanal raste. Znači, ne može. Oni samo hoće popularnost na nečemu drugom koji je od nekoga. Znači, sad šta me još nervira jeste o pregledima i subscriberima. Recimo gledam Boston Gameplaya, on je moj drug, ali ga nema više na Skype-u. Vidite, ovo je kao njegov live. Gledajte, prije jedan dan, Gledajte, osnovni podaci. Gledajte, 54 subscribera ima, a gledajte ovo sad 780 prikaza, to su pregledi. A ste vidjeli koliko sam ja imam pregleda? Znači, to jako me nervira s tim viewima. Znači, to me nervira. Dobro, sad ovo je njegova lista. Znači, preporučujem da ovako ne radite. Znači, nemojte, nije to bitno toliko da se predstavljate tako. Znači, to ljudi uvek rade, a to ostalo, ove popularne youtubere malo nervira. Evo ovako, čekajte, Đole Full TV, kako se čita, vidite, sad ćete da vidite, kao što se ja sjećam kad sam gledala nekada vlog, da, provaljujete. Znači, vidite, znači ljudi pravu ovo, nešto se predstavljaju. Znači, bilo je, prije kad sam gledao YouTube, ovako bilo, smaraš. Bilo je da ovi ostali su postavljali te iste klipove. 2012. bilo su postavljali sve i te iste klipove. Znači, to me nervi. To i to. Znači, to je nevjerovatno šta ljudi rade. A sad, to još nervira. Mislim da je to za ovaj klip, znači vidite, nemojte to raditi. Kao što sam vam sad pokazao, znači nemojte to da radite, znači da se predstavljate lažno, da kradete nešto od tuđih youtubera, to su youtubera koji su popularni. Znači samo još više biti hejtera i još više i manje fanova. I onda kad promijenite ime, onda će sve to smanjiti, pregled će da se smanje. Pa, znači, nemojte tako raditi.
ne preporučujem. To je to za ovaj kratak klip. Lajkujte, šerite, subscribe se i čao.